Folding iron like chichira. Yes, malo. Can we have the photo on? Yeah, Kongwale. Ko ali makausanga karunga leo. Ele le sila mai o fio kan minister ai fa o mai mo me male fio le komisino lo va yer mtanga ruenga afa masanga. E se fa tanga nga fa pe al tatu fa nga malo. Lo que fa ku generally. E fa nga ruenga e ko kongi ku per malo. Ai ko so mo fa kala le nga ma fa ki o malo. E se FX foi le code of FX matulanga Kele o tulanga ole ngaruenga lang kauko io tau tonga ole a mio tau pulea ma mio tau oloa matulanga fa pena te tu e pui le langa ke pui le malo o makanga ruenga ole ko la kiki ole ko makisi vai just to sing ai ona fea na yaini tatu tax refund le taimbo le HRPP pa visiri le mo le si kama imadu stama ile ole walanga te ro wale maru wale maru winga le date vatua ya fa tai lo fionga ile komisina afa masanga tulo ya wa me umalang o ko le maru le maru o ko ka nga maru wai masuru fa ya ai afa i tau solo mua mai i au leo ia wa ama ko le va ko ai longa ke si la fia wa le finga le la fa pe foi le mau ke le feelingi mai mau ke le feelingi ma asiata le so mi ai le foi le va tuilunga ava tuilunga la ngai le mo mia nei tu ai nga ta mai ti mai tu ai nga sikai di fa pe ngai ma kanga ruang e pe it's like me o ke fa nga ruang at Blue TV ai nga ula kwa fale e sa lo fai ki o fai mai loa e nga lava ngai Blue TV e se vai kusa fa pe nga o le meso o ke sa ulisia so mai ana mai le swipe mai ma ya faso ifo man o fa fiala na talia pe ya to ai ngata e fa nga ruenga ile makanga ruenga ale malo mai ole obvious ya ole ke le mena ale no ai mal tu mai la o kama ya le fa mo ya ile safety ole tu longo winga le ya tawa ko inga fo ngai va ko ni ka ko kangi po ai fo yesu e mo visidi pe ke fast pe ke HRPP ko inga skai le la ke ale mari kai kalmalo ala finga ngalmalo o le tali le na avele hava no elesi tulo maybe hash le matala le fayatu ai ya kia uia kuri o le e ongi kanga kale